أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أده أقول منك مي سلسلة باري وداعك نوم جندوا إمها بيفرونك هنما فرهنا نفدان أقول من مي سلسلة واحد دكوا مي جندني أمتك سلفري بيكلون كوري بيكلونا بهيغتون كوري جوس أقول دنوا فوانه أقول منك سلفري علم مري زاهدو ألووري وراوري بيكلونge adadaki ei gina adadaki Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuga imam wari ilum wari bekalun takevani labwafa hamaga musma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuluga wa fadan kumme sateka aharakan Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuga mujaddidaku nerwawan maneki ilumrin kure bodu ilumre ko faalo kurawwane ebe kalege appulu macha ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunna mista kunna faalo ko demo gotu emme fahunre algon men waaka dekki imam bukhari rahimahullah liwa fawa sahihul jami efata adi hadith ilumrin kurawwa fawa masaketoge misal toge macha mire algon men kudako anekaves fahata mi jehelani fahata shay mi dennevi algon menna vi kola mi ummatuge feshumuge kolavure algon menna vi kola ga gandaka medu zamana hame hijran hassate kage aharutaka divehi gota bunanama hasate kan gunemunda aharutoge tere ade komekas algon mennaka kurin denne fada mi huriha bebe kalunge haya pula kan ali alwe nuleve ne hembima algon men mi masake kurani we have boda algon menge tereya ebe kadege manfa fora fawa be kalunge wahakaya jehilafa algon menge mi silsila wes komme hisabakon nimmadan jehenetive ade hijuran hasateka fastolas evana haru ufam wadagen nevi mashhuru ilum meri ade e zamana ki ilum merin gina zamane adi hama ehme ilmi masakketake war fula gotegga islami ummatuga kureumundiya zamane islam din wani duniyege gina hisab taka forafa natija e goton ilum merinna masakke kurmuge ma hawluta tanaswa mundiya hen namas ekifaharu matin eki bebe kalunna eki gahala undugo taka imtihan taka kurimatlan jehwada ganno mundiya ade mire algon me waka dakkani ilum meri zahidu alweri waraweri adi ilmattaka huswe wada ganne be kalaka begotu min hama dannawar sube fulun hiplan ara wada ganno mundane dade midaka reku imam bukhari rahimahullah begotun algon waka dakkiros hama efada gotakashe algonduge wahaka bina efahuri kommekas qur'an kamennen ei hama ebe kanunge halukolu mibe kalaki hama gamos algon menna duniyawi gotun ammukon algon men libigane ulefada gina ufatakun mahrum wadagen haya pulo heda kurevi ilmu eiden ekalege fanuge nota ebe kalege muli haya puluga hadda muli haya pulukamga haddawa fawa haqiqatu gawes ebe kalege laqabu ei haqqu laqabekamuga algon men ebe kalaka foga wadagen nabi ahlus sunna wal jamaatu ge imamun hikiwan majbur wafada be kale sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah sheikh al islam ei laqabaki edduwas warega muslimunge terega hunna emme bodu mufti nuwata verikamuge faratun kanda ala fatwa de ms bekadaka libi ulunu nuwata di ulun laqabe enamas sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah ay laqab li badagen ne ekale gfanu
سركاروge وظيفة إجا ولوفاجن نوت إفادة مقام إجا منصب إجا هنا واجن نو هنما إسلامي أمتوge علم مرينا هذا إبيك لك فهوجا دين دنيا وداجن بسنتوge علم مرينا إكان لولون بولون بلاجن إفا واتي شيخ الإسلام ابن تيمية نوتا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية رحمه الله ekale ge fana ki Suriya ge bekale Dimishku ge bekale hemwima Harrana ufum wada ge nemima ekale ge fanu ge laqabakan ibad al Harrani ad Dimashqi mane ki Dimishku ge adi Harran ge bekale Harrana ufum wada ge nevi ekale ge fanu ge bappa fulaki wes ilum meriye Abdul Halim e zamanu ga ilum merinna abadu soe kommes ka laqab deifa tebe funnan engi wada gannawa medu zamanuga foitta liwwa fa bebe kalunge namuge kuriga algon menna fennane wara ginafaru misalaka shihabuddin majduddin taqiyuddin egota laqabta libi funnat ehna masay ebe kalunge aslu namenno nota aslu namfulenno ei eduwasoruga mashhur fa ekame egotun imam ibn taymiyyah rahimahullah ge laqab gotuga mashhur fa miyonnani miden nebihin mashhur fa miyonnani taqiyuddin bappa ful abdul halim mashhur wadagen fa miyonnani shihabuddin adi kafa ful abdus salam mashhur wadagen fa wani majduddin mi bebe kalunaki bodati ilum berin hatta habs kafa ful abdus salam nuata majduddin ei mashhur ilum beri emme furatama ibn taymiyyah ge gotuga mashhur wadagen nevi kafafu e fawga enan nota ilaqab nota mashhur kan ibn taymiyyah ge gotuga imam ahmad bin abdul halim algonme mihar ebe kade ge wahaka midakka kafa darikalunna libigen di bunave gotum mi laqabu libigen gosfawani kafafulu makka yakurevi daturega wadagene magumatiga erreku madu kurevi taymaeki rashuga taymaeki ei madinaya toifa demeduga onna rashe miharus tayma ove e rashuga ere madu kurevi ruga eru kafa fuluge ambika balunno tamama ehngota kaddannawana ibn taymiyyah rahimahullah ge mama fulu balive innevi darikam balaka ere tayma fenwada gennevi anhen kujjegge riitikama la tuttu kujjegge riitikama shabbakamattaka e kujjage handan kafa fuluge hore hajjuge daturu nimme mafauga makkan emburi rashan wada gennevi tana kala gotaka mama nuwata ambikambalum mi rakka wada gannawani darikambalun nage ehinduga mi darikalunge wes riitikama shabbakam wattarukam bodukam attaka kafafulu egota ya taymiyyah egota vidalu ma nisbeko ibn taymiyyah ge laqab asfawa kama bay tarikh ilumrin vidalun anek gotaki algon demme ge laqabu kiyam nuwata nasabu kiyam mi die iruga dennebin imam ibn taymiyyah rahimahullah ge kafa furta kuterega ebe himen weda gannawa muhammad e kafa fuluge ma kambalunnaki ei taymiyyah ei anghem berinna wawlu ivwa darus devwa uluvi ilum beri anghem be kamaleke e kamattaka e ailaya nota idari kola taymiyyah nota ibn taymiyyah kiyeni ibn taymiyyah rahimahullah ufam weda ganne kurin algon denne fadan hijuran hasate ka fastros evwana aharuga ei rabiul awwal mahege dihawana duhu kuri algon denne fadan ei dimishku kaari ge rashek e fawga tuppulu iruga aila yakuga dimishku vitere badewadagen dimishku ga diri uluwa fettevi ibn taymiyyah rahimahullah ki eduwas waruga mane ki havwana qarunuga ufedigin bodeti gina ilum meringe ustad ehemme ekalege faanu warab boda mashhur wafa mi wani sabaki islami ummatu gina fafuttake liuvi
ilum berin tegge ustad kamuga nota sheikh kamuga wadagen neviti e huriha dariwarunge ta'rif tan algon menna nota ta'rif ge bastan algon menna fayfuttakun fennan ebori islami ummatuga miyedo algon menna fennan huri bodeti fayttakun algon menna sheikh islam ibn taymiya rahimahullah ta'rif ge basta ohifa wata fene ege terege emme mashhur e dariwaren ei imam al-dhahabi rahimahullah ekale gefana ki ade khilaf hama mashhur ilum beri adi islami ummata miyedo algon menna fennan huri gina guna khidmettake khasako fayful liwumuga foitta liwumuga korwa fawa ade khilaf bekale tarikh iluma adi hadis ge sanaduga algon menna fennan mi tibe rijalun nota mihun nota bebe kalunge sanaduga himen wada gannawa bebe kalunge tarjamata nota bebe kalunge siratu waraf furihamya liwumga tarikh ilman arahun nevi bekale visme ekale fanu widalwani ibn taymiya rahimahullah nota timammenge sheikh wada gennevi don kulage bola tumbulige istari kalu waram madu nurakole fennan huri adi boluge istari gandu kamfatuge kariya hamya nuwata kamfatuge fuula hamya digu kurawwafa kunnawa bekaleke efu vidalwani ekelege faanuge delofulu hiwani fenunima delofulu hiwani wahaka dakka de duhenne maneki lofulun balala iruga kommes ecce deha kodde fada bayan kodde fada warugada asar kurwa delokamuga wefewani medu minegge hashikolen huri bekaleke ehennamas baamati fula bekaleke adu fulu haru bekaleke maneki wara duran adu fora adi du fasehetteri bekaleke vidalun avas bekaleke hame egota miistakunna muamala kura iruga hilumberi kama ekuga ehennamas hujje warugada bekaleke algon menna fennane fayfutakum miyadu islami ummatuge mi bunawuno zamana jehila fikama vana nota edusoro lewno fettakan algon badala fikama vana ma sheikh al-islam ibn taymiya rahimahullah ge hujjatuge warugada kama adi bas moshon terikamuge liyaqet terikam huri minwar ajabuwe antari suwafada bekale gotuga ekale fanu be wadagen fube miga algon kurim bes dannawali algon men duniya matin libigane ule bodeti ufata kuteren gina ufata ken ekale fanu du kurawwafa ilman huswe wadagen nebi bekale ke ehenkamu ekale fanuge haya puluga etafaharaku jaluge teri toge terega bogutu heda kurawwan jehi wadagen nebi adi hama ehemme kaabeni ballawa gatumuge fursatu libwada nugannawa nuwata ilmattaka huskurevumuge natija egotun kaabeni kurevumugen uluvumuge wagutu libwada nugin duniya du kurawwa wadagenne bekale kamuga sheikh al-islam ibn taymiya rahimahullah we wadagenne ebes haligga ei kaabeni kuruma ekko durheliwe wadagannawa kannu efada bay bekalun uluvvevi algon menge islami ummatuga ilmattaka kuswe wadaganno gotun egotun fenne ebbekalen imam nawawi rahimahullah ekadege fana sual denne bunima kaabeni nukuravani ki vegento nota kaabeni nukuravva ti hunnawani ki vegento ekadege fanu jawabuga vidalwi ilmagen mashghul we uluvwan hadagen timange handanu ganite kaabeni koggen ulem vejje kame mane kaabeni kura hisaban ingejje kame handuma fulen nete imam nawawi rahimahullah ki hama gina guna fayfuttake liuvevi adi umur fulun salis aharuga duniya du kurava wadagen nevi bekale kommegas imam ibn taymiya rahimahullah ilum ungeni wadagen noma ekade gfanu muradi kan huri minbaraki hama kuriges algon menge iswediya be bekaluna be gotum wahakate ki fadan adi khilaf kamen huri bekale adi hitu das kurevuma handan netigen diumun durwe wadagen hunnevi bekale hiddas kurum warugada adi handan netuma duru bekale ehmima agondu kuriga dennevi imam bukhari rahimahullah be god denne fadan foti nota liwa fama eche lofuluge kurimaccan awma ekuga
ihsabun echen hituga wani qarar kuref egotan imam ibn taymiyah rahimahullah ki vidaluwa eche wagutun hippuluga nege ekiyuwa vidalu wiha echetige ginakama ekugaves echen e lafzun nuwata ege mana amille ta'birun kurevve minwara echen hiddos kuravwa handam bahattomon gendevi bekalik gotuga wedagen egotun wala tuppulu iruga qur'an hiddos kuroga ganda hayka haru qur'an hiddos kurew mafhuga den hadisa fiqha adi arabi ilm aray bahuge ilmu ngene wedagen noma masake kurmin komme fannegga ekalege faanu aadaya khilafu ilmerika wedagen nevi ammu gotegga mihaka nota bekalaka eki fannu toga gina adadegge ilmu jama kurumaki ei fasiha kamennu ehnamas Allah subhanahu wa taala aadiya khilafu mauhibae nota kuladana kame devwa fawa bebe kanun mi ummatuga algon menna fennan ebuhuri tafatu fannu toga funna bus bekalunge gotuga imam ahmad rahimahullah tafatu majlis toga gaggandaka hadis ilmuge bodati fettan algon men kurin ebebe kalunge wahaka dakka fawa imam ahmad bin hanbal ge musnad algon dennemen eta mujalladege maccan ekulebe tiris ha havuragina hadis himene fotege wahaka hame gota sahih bukhari ya sahih muslim jami tirmidhi sunan abi daud wan nasai ibn majah darqutni ge fay efada bawr fatta ekale fan hitu daskura wafani vidalu mongos hitu daskura wafani e huriha fa futta hemwima kiritu qur'anu ge iturun man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunne algon menna hamen asfa wa huriha mashhur masdarta ki imam ibn taymiyah rahimahullah dade tuppulu iruga hiddas kurwa fawa fefutake emwima ibn kathir rahimahullah ade ibn kathir rahimahullah ge waha algon menna alen nuwan tafsiruga algon men wara mashhur fotengi ibn kathir rahimahullah ge tafsir fay miyadwes duniya mati algon menna fennango emme mashhuru e tafsir fotaki ibn kathir rahimahullah ge fay ibn kathir rahimahullah was himene wada gannawani ibn taymiyah rahimahullah ge dari wonun ge terega vidalwani ustada behe gotun gina adadaka fay vidalwa bekaleke hadis jama kurawwa egotuga eta zamanen eta duwastake heda kurawwe ilmu jama kurawumuga hin ali adi handuma kurin denne fadan handuma behettum warugada bekalikamuga wewadagen neviye hame gota tafsir ilmuga imam veri bekalikamuga wewadagen nevi imam ibn taymiyah rahimahullah ki tafsir ilmuga waran arahunne bekale dariwarunna arihuga uluvi bekaluna dariwarunna ekedege faanu genguluvi nuota liuvevi nuota vidado mon gendevi gina ilmu gina kamattaka baytakiti ei jama nukurave takiti mani kalgun menna hame fefuttoga aligen rakka kon nudeve takiti ehmegen tafsir ilmuga furtama qawaataken ufaddawa ekamuge macha fote liuvevi emme mashhuru bekala kiwes imam ibn taymiyah rahimahullah efoga tafatu gina ta'rif ga basta vidalo ibn kathir rahimahullah vidalo wani evvis fannega arahuri mihaku evves fannega ilumuge evves fannega arahuri mihaku imam ibn taymiyah rahimahullah ekuga wahaka dakkafikam wanama emihekan hiwane efannuga emihekavore arahuri imam ibn taymiyah rahimahullah bahuge gotum bala eruga mashhuru bekale sibawai arabi bahuga bada usul taka balafa sibawahi ge nan dhikru kurawiji kama vanama komme miyakus qabul quran imam ibn taymiyah rahimahullah ekale ge fanu sibawahi ge foi vidalu ni furtama e kuri gon dannawala na e foi e zamanuge ilum merin kure bay bekalun navs ega huna huriha wahakata ke denaganna undagu aray bahuge fasehetterikama adi warugadakama adi emme qadimi aray bas beenun kofa hurumuge sababun bay ilum merin navs denaganna undagu den ballawa misalaka ege fahuge zaman takannota miedu algon menna e foi fotuga huri wahakata uteren huriha wahake sharahaka nula nota tafsiraka nula nota tafsilaka nula ehin ilum mere ku bayan ko dewma ka nula denaganna ne gote kommekas
ibn taymiya rahimahullah e foi vidalu mafauga ekadege faanu bahuge qawaiduge addiha masale nangawa vidalu wani mi masalata mihri zikr kurefa gos kore manake bahuge are bahu qawaida khilafash ehem wima ibn taymiya rahimahullah ge duwas waruga ekadege faanaki etam metan datur kurawwa uluwa adi hama ehme eki fannuge eki daairage eki baawatuge farayataka raddu devwa ebami huna munaqasha kurawwa ulu bekale wima ekale fan beenun kurawwani e wagutegga e wahaka dakkawa nota mukhatab kura bayaka gule baawatege bahuge quality nota bahuge femwaru ehem wima edus waraki ei ahlul kalam amil ra'ya amil khiyaluge macha wahaka dakka ule falsafa berin waragina duwasware emi hunna ekale fan hongurama kurawmo gendevi maneki dulum nuwata falliu wawage hame egota tafatu madhhabuta tafatu firqata tafatu fikuruge ahul werin islami ummatuge teriya aggada kuramun faaluwamun dia duwasware ehwima e zamanuga ufedmun dia eki jamaat takabes raddu devumuga ekade faanu ei mashhur bekali miedues algon menna wakibayaka behe gotu misalaka islam dinan nisbekku ufedifawa eki firqataka raddu dinu mattaka hama kiyalan emme fakka efittaka wani imam ibn taymiya rahimahullah e mawdu'ega liwa wafa onna fote komme mawdu'e kamuga wies komme kas liwumuga ara hunne minbaraki awun kurin dennebin jaluga gina duwastaken ekale faanu heda kurawwan jehi wada gennevi ekan nuwi felliwumaka nota algun menna hame ilm for ko dema kurawwi masakke polan huri hurahaka furata mafaharu ekale faanu jaluga hayyaro wada gennevi misuruga qahiraga eru jaluga ehunnawan jehi wada genneviruga baddalwe wada gennevi uredun takan aragatuma faafa kurun gina bayaka jaluge terega ehem bima ihsabun ekale faanuge dawatuge masakke pulu fersiginti jaluge terega jaluga ekale faanu ugutu heda kurawum gendevi iruga wes fefutta kurin denne fadan liwwum gendevi ehem malgon me wahakata dakkamun anneruga annane bay fettaka behe gotun ekale faanuge bay dariwarum vidalu fawa basfuluta ajabu antari swawaru kamen ei sobaki miedu algon men misalakan algon men ge washagen hunna library ga foittan aturale fawairu nuwata algon men kurimati ga onna laptop ga nuwata computer ga hunna ekeki program takun algon menna ekeki foittaka wasuluwi marujita libemun dairuga reference tan algon menna hoda lewe eruga jaluga hayyaru kure fawa mihaku kihinetto reference tan hodani ehennamawes ekade faanuge ilmu ge warugada kamattaka hitudaskurum warugada kamattaka jaluga liuwwa nuwata jaluga kiyadevwa bayan kurawwa fawa gina guna faifuttakuga bayan kurawwa fawa dalilu tan hadis taka e hadis toge marji taka e vidalu fawa basfulu toga daade kuda farage menu fenna kannure maneki kurimatiga fe ballawagin innawa jawabu devwa fadan jawabu devwa foitta jama kurawwa fawani bonoe gotum yahudi yaku wara tuppulu iruga manaki imam ahmad bin taymiya nuwata ibn taymiya ge tuppulu iruga ekade faanuga appulu maccan islam wa dimawi wara tuppulu iruga gaaganda ka bunaka mawanama alun kurin denne kuttabunge kariya kuttabunne me kiyani fila aladi wotu filaga liyedi akuru aladi ule umuruga kommegas egota komme duhaku hingaba ulumuge terega mi wada gannawani yahudiyege gege dormati komme duhaku ena fennatibe suwal takuramun as mimiha fa kure foti ekale faanuge vishnu fuluge tunu ehme komme duhaku suttu wagen da magumatiga anna magumatiga eba suwal takuramunde ekay faanu kurawwa masakke pulaki komme duhaku ena huri gotuge baatil kam bayan ko dinumattaka komme suwak fule dakkom gendawa egotan ekade faanu takuraru kon ewaka dakkom ge terega emme fahun e yahudi kalege majburwi ekade faana moonu kurimati kuran beenun kama wanama den islam wegen nun gotaka moonu kurimati kuran dati e daade tuppulu yuruga maneki hilum veri kama buddhi veri kama ilmu eha irusure dani fennamunne
ಬುಣವೆ ಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾಗ್ ಗಂಡಕ ಉಮೂರ್ ಫುಳುಂ ಹಮ ವರ ತುಪ್ಪುಳು ಇರುಗ ಬೊಳತಿ ಇಳುಮೆರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಸ್ಗ ಏಕದೇ ಫಾನು ಉಂಗಣ್ಣವೇ ದೆವ್ವವ ಫಟ್ಟವೆ ಎ ಜಮಾನುಗ ಏಕದೇ ಫಾನುಗೆ ಉಸ್ತಾದುಂಗೆ ಹಯಾ ಪುಳುಗ ಎಬೇಕಲುಣ್ಣ ಕಿಯವೇ ದೆವ್ವಂ ಫಟ್ಟವ ಹಿಸಾಬ ಇಳುಮೆರಿಕ ಫುಳಾವೆಗಿಂ ಹಿಂಗಜ್ಜು ekam faha kurawunu noto hiddas kurawun faha kurawunu en hadisa e gotuga as fave bappa ful abdul halim benu velevvi huriha kudinna kokkomenna gege emmenna ekuga nuzuha eka nuwata alguna miharo kiya gotak wakama wanama misalaka paakaka tanaka nikumelan edu soruga wagutu heda kolluma aila huga kongule bawato kame ei kommehen mana kamno egamane ki etanega onnen jeheni Allah subhanahu wa ta'ala haram kuravi kankamennu Allah subhanahu wa ta'ala duniya matiga labwa fawa ufata halalu gotuga libigatumaki ei okkame adiham ehemme insanaya ta abadume alukamuga ta abadume ilumuga hede nukuraven ei insani tobiyata khilaf kam ehnamas warabbodan adia khilaf bebe kalun uluvumaki ei dima vedane kam imam ibn taymiyah rahimahullah ge bappa ful benu velevi a ilage tuppulu befulu na ko nikuma wadagen eduwas ekko midenne gota ufa kollu mattaka heda kollu ehnamas ibn taymiyah rahimahullah ekama inkar kurawwa vidalwani bappa fulu timan ruhe goten haddawani kamwanama timan miedo nugen dawash kamigas eduhoge wogutan heda kurama fawga regandu embure wadagen vidalwani ballawashe akhunna hoga wada nugen muli fuhi kamugen nunhe woguta dani wara falu konnuhe vidalwani nuuneke bappa fula tiya bekalun kurevi konkamen hay ituru kamaka timange appuluga amiyo mujalladu nuata fain hidudas kurevi eddu hoge terega bodu foten hiddas kurovani efotaki ei jannatul nadir wa jannatul manazir minan ki efen ekkon hiddas kurovwa bappa fula ki selu mere suwan kurovani ham fisare tedenge warattu pulur goaka midakkani daskurevi den dannawani ade vidalwani ehembima timanne kiyades hitun kiyadevwas edu daskurwa ferega kiyadevwan fain ekko hisabun bappa fula engi wadagenne mi adi adiya khilafu darikalekkan hitaskurum go baru adiya khilafa gadaka ehemegen vidalwani darifulai handuma kurase tiba miya tikuri kankamuge wahaka ehem mi hunan adi kiyanu desh darifulaki ei irada kuraviya ilum huri bekale kamuge wada gannawane kommes ehem mi ka ti khabar nu desh faharage sfine afada kame jehigen ekamun mahrum wa jehidanet de kuring algon denne fadan jaluga liuwa wafawa foittakun algon menna engigen de ekale faanuge hituge handan gadakamuge heki mane kurimatiga library huragin e library ge foittakun nagagen reference de gota nota marji de gota ekale faanu jaluga liuwa wafawa faifuttawga foittawga marji de wafawe dariwarun ekama heki wada gannawa ege terega umar bin ali al-bazzar widalwani ajabu antariswa fada kamaki timammege shehoge hitu daskuravun gadakame jaluga misruga furatama fahara algon denne gahiraga hayyaru wedagenne viruga tafatu gina foittake bodeti foifata kudi foifelliuvevi bunave gotun imam ibn taymiyah rahimahullah ga majmu fatawa gaagganaka 30 hay mujallad 30 hay volume ga maccan himene e majmu fatawa gina fatwata ki ekale fanu jalugo onnawagen devwa wafawa fatwata jalugo onnawagen devwa wafawa fatwatan evs referencing evs fote bello mennati vidalwani kudi bodeti fettan ekale fanu erwas jalugo onnawagen liyewum gendeviye hadis taka salaferi bekanunge misaka sahabi bekanuna tabi bekanuna iswediya ilumere bekanunge atharu taka adi muhaddisunge namfulu taka tarjama taka faifutta foitta liuwa wafawa bebe kanunge nant zikru kurwa wafawa iruga evvis khilafen neti evvis durukam neti ekale fanu e foittawga jama kurwa wafani evvis reference neti
hadis ekanyenno qur'anu ge ayen ekanyenno salaferi bekalunga asarta misal sahabi bekalun tabi bekalunga haya puluga vidalu efawa nota kurawwa fawa kankamuga asaruta nota iswedi ilumere liuwa fawa foittaka e liuvi bekalunna e bekalun e fotuge kum babegga kum mawduegga to miwake gennawa fawani miguta dhikru kurawwa fawa wahakatan evves tafaten neti dimawegen die ege terega faha kurave efwatake ei as-sarimul maslul على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اکلے گفانا بدو بس بنے اکلے گفانا اچھی گوا میہا گے مچا دماغنے فاوا امیہ گے مچا اماز کرے فاوا کھنڈی نوتا امیہ کا ایدی کولا دماغنے فاوا ہتھیارو اے نموگا اکلے فان لیوا فاوا فے میگے ترے ہما فا کلوے افتے hame gota halabge ilumere ku dimishka wadagen ibn taymiyyah rahimahullah tuppuliruga ekale fanuge ilmuge bodukan engi wadagen hoddawa baddal kurawwa ekale fanuge ilmu huri minware imtihanu kuravi tajriba kuravi ehmi ma ekale fanuge genguluwa filaga lifawa hadis ta faheluma fawga alun hadis ke kiya devwa fa liyadifa vidalu das kurawwa hama devuma ekale fanu ballawale uma fawga ambura vidalwani timan kale fanu das kurawwa fi dem vidalwani ilumberia vidalwani koy fulu kiya balash de ekale fanu hama egota vidalu ima anekkaves fahila fa evvure gina sanawtan himene gota liyadinima anekkaves hama ogutum ballawalwa vidalu timan daskura wafime den hama egota kiya de vevima vidalwani koy fulu duniyege hurejje kama wanama dannashe koy fulu mativeri kamel libigen dane koy fulu fada mihaku fenunu kamuge nuwane mane ki ilum beri kama hiddas korumuga ehma imam ibn taymiyyah rahimahullah behegotun ebebe kalun evidalu efawa basfur tuppulu rugaves evidalu efawa basfulu miedu islami ummatun algon menna fenna miyoti imam ibn taymiyyah rahimahullah ki ilmu ge tanavas kama fulakan dia minwari pratama shakke vesne ekay fanuge bappa fulaki skafa fulaki ves bodu de ilmu beri adi hanbali madhhabak nisbeva de ilmuren ehwima ekale fanuge ilmuge kuri kolo feshigin annani hanbali madhhabge ilmuge macca ehen namaves ekale fanu shafi madhhabge ilmuren ge arihun adi hame ehme maliki madhhabge ilmuren ge arihun kiyawa vidalwe hanafi madhhabge ilmuren ge arihun kiyawa vidalwe ekale fanu amille fulu mujtahid ekkamuga amille fulan fiqhu neruwa bekade ekkamuga wadage miyadus algon menna fennane jamia tawga university tawga islam din kiyawade tantanuga ekade fan yuwa fawa fiqhi fotta nuwata neruwa fawa fiqhi masalta ei ba ekudinge thesis nuwata risala liuma khassa kurave bay mawduta nuwata bay fotta hama ehimme tawhiduga liwa fawa fotta ki ege tere bay foffen ei bay university ge en aharuge nuwata ettamge muqarrar ballawa misalaka aqidatul wasitiyya imam ibn taymiyyah rahimahullah liwa fa aqida fa wasitang mihaya jawab dinumo gotum furata mekale fa inkar kurave kale fa namfulu jessewums ka kombe kale kan engidant ilmu mashhur am benu nuwat ehennamas be kale ku dannawani timam benu ve jawab onna kale faanuge namayakuga kale faanu devvi jawab eggotuga ballawa ingeto asuru namada fawga ibn taymiyyah rahimahullah ishinde wadagen marji taka nassu taka dalil taka uga liwa fawa aqidatul wasitiyya miedu islami bodetu university tawga eba kiyawade baeg fahar en nahar duwoge nuwata ettamge muqarrar gotuga tawhiduga asuru namada faw ishinde wadagen irukoletterega liwa fawa fay ema ilumu jama kurumuga nota liwumuga awas bekale sobaki huriha eche masha Allah hituga handanuga hunnani ade imam ibn taymiyyah rahimahullah ge sheikhunna balaaruga gina adedege sheikhun take ezamanuga mashhur sheikhun take himene bay bekalu vidaluwa gotu mashhur ebe bekalunga arihuga ishinde wadagen ilumu gane wadagen ne ga gandaka duisetta waraka sheikhun tibbebi imam ibn taymiyyah rahimahullah ge dariwarunna balaaruga algon kurim bes bay dariwarunge wahaka ishara kolla fawan egi turun ibn abdul hadi mashhur hadith ilumeri
مشهور علم مرين ادو سورغا هم غتان امام ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية كي ام ارس ام مشهور دريور ادي حياتك ام فهو غتوغا جلوغا اكيغا اونما جيوډاගෙන دريور ايبس اسلامي امه حيران كروا فدا فيفوتك الغون مننا هميا دو كروا فوا علم مرين عام غتيغا فتوغا ليوفبارو أبدو ذكر قربواني تيمانجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودارويه مفدا واقدا كمكس ابن القيم رحمه الله كي أي كورين دني فدان عادي خلاف علم أقول منها هم يفور كودي مزمانوغا أقول من مهودا بين هودن ساينس عليغا بيولوجيغا نوتا إنهم بس بين هودن توغا مزمانوغا علم توغا تريغا هودا بين كنكموغا واهكا ඒරුග හිජුරන් හැස්සතේකාගේ අහරතෝග නොත හැවවන ගරුණුග හසතේකාගේ අහරතෝග තෙරේගා එබේ බේකලුන් ලිව්වාෆා ෆයිෆතුගා zikr කුරවවාෆා එබහුරි එකංකම් මියදු ඉල්මි ගොතුන් අල්ගොන් මෙන්න ඒ හගීගෙක්කමුගා ෆෙන්නග බුරේ ඒ ගිතුරු අල්ගොන් කුඩේර කුඩ කුරෙන් දෙන්නෙමින් ඉමාම් අස්-සහබි රහිමහුල්ලාහ් ඉබ්න් මුෆ්ලිහ් හම්බලි ඉබ්න් කසීර් අල්ගොන් කුරින් දෙන්නෙමින් හැම ගොතන් ඉමාම් අල්-බස්සාර් ඉබ්න් කුදාමා ඉබ්න් සයීද් الناس ادي انوم بس مشهور ورغنا علم برين همنه ابن تيميه رحمه الله گه داريورونگه گوتوگا ابن تيميه رحمه الله علمي ميدانوگا اكليفانوگه نوت ابيكلege مقاما به گوتون پوريمس تكون واغت كتره كومسرك اشاره كوربيگه ميديي ekayfanu gomur fulun gaag nadaka 22 aharuga eduwaswaruga tibbevi bodati ilum berina kurin denne fadan kiyawa devwa ilmuge madista قائم كروا في بي بيكلونغ نانتبس ميتان غبور هنم ساغوندو ديغو نكور متكا مينو دنواني ايغ تريغا كورين دني فدان اكي مذهب توغه مشهور علم مرين هيمنه شافعي مذهبگه حنبلي مذهبگه مالكي مذهبگه همه گتان حنفي مذهبگه امام ابن تيميه رحمه الله گه فقه اختيار كرو مكي ميدوس بدتي علم مرين ادي اكيفانا فوغا دنيا bodati ilum merin sunnatuge imamun ebe bekalun figui masata go waka dakka wafa vidanu wane bay rayuta misalaka bunakama wanama masale gatin hator bas nota debas timbas tin hator rayen onna kama wanama ege terega warak ginafara vidanu wane mi rayaki mi ibn taymiyah rahimahullah ikhtiyar qurab wafa wa ray mani fiqhi gotun ibn taymiyah rahimahullah ge ikhtiyar ay maqbul balaganabe adi hujje warugada ikhtiyar kamuga wati ve fayfuttawga liyevigendani bunave gotun e zamanuga duniye kankoltakun datur hadagen mihun as ekale fanuge ilmuge majisga ishinde ilmu genemun gosfave irad korviya den anna haftaga algon men ekeki ilum berin khasa gotegga dariwarun ekale fana be gotun imam ibn taymiyah rahimahullah be gotun dakkawa fawa nota vidalo fawa ta'rif ge bastaka be gotun algon men wahaka dakkalana adi ahuga haya puluge fahubaya adi algon men bogut tanawes jikama wanama awahara wadagen hadisaya hamya algon men deveto masay quran dua ke allah subhanahu wa taala algon men imam ibn taymiyah rahimahullah fada ilum berenge fayfuttakum ebekalum ummata qurwa fawa khidmatakum manfa minbar quravum adi algon men ni efada bekaluna iqtidawa efada bekalunge magun hinga kuriyadda baykamga levevum adi islami ummata taka qurwa fawa matiwari khidmata مبيبي كلنا الله رحمة لبوا هو جزاء من ورقرب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.